Wagi wa bithi ni umwe wa muhinga munene uria ukoretwo ukirigiriria arutwo matanyihiire 131 kuingira kirathi gia form 1 ona thengia wao gukorwo mekite wega kigeranio-ini gia KCPE kia mwaka muhituku. Kuringana na riboti ya Minista wa Githomo Ezekiel Machogu ya kiumia kihituku, arutwo 1,268,068 nio mahotete kuingira kirathi gia form 1. Ona kuri uguo namba ya aria mataingirite ni raikuruka kumana na andu a wendi mwega aria makoretwo makiyumiria guteithiriria arutwo aria matari na uhoti. Lawrence Muteithia hamwe na Angela Nkatha kuma kaunti-ini ya Meru ni amwe a arutwo aria magunikite na mubango wa kamashinani na megukorwo makiamukira uteithio wa mathomo nginyagia matirihe mathomo ma secondary. Marks nipata 298, halafu nikawa admitted Kiriani Boys. Mimi nataka kusoma niwe daktari. Na washukuru kwa sababu naenda Mekidori Girls. Sikuwa na matumaini lakini sasa niko na matumaini. Kuringana na seneta wa kaunti no Kathuri Murungi, mubango uyu no guthie na mbere na kunyitirira arutwo niguo gutigirira gutire mundu watigwo na thutha kimathomo. We want to monitor and to make sure that hawa watoto si kulipa tu school fees, tumefuatilia masomo yao. Yule tunaona analegea tunamrudisha kwa laini. Yule tunaona hii subject inakuwa mbaya, tunapangana na mwalimu wake shuleni ndio aweze kumpea special attention, ndio hao watoto wawe straight A students. Maya magithiaga na mbere murutwo Collins Ogongo kuma mwena wa Nanyuki ndari aragia na mweke wa kuingira kirathi gia form 1 ona thengia wa gukorwo egwatire marks 358 na gwetwo thukuru wa anake wa Narumoru. Aciari ake magitariria wagi wa bithi ni umwe wa muhinga munene urio magumeire. Mama na pesa ya kunipeleka shule na marafiki zangu wote wameenda shule, nimebakia peke yangu home, sina pele pa kwenda. Mama atana pesa kunipeleka hadi. Gukinyiria riu Collins aikarite o mucie riri mathomo matamu ya mbere marathie na mbere thukuru-ini ciothe cia secondary. Rucio rwitũ rĩrĩa tukona tutire no ndũngĩ rĩu tondu mari muciĩ turarigwo tungĩka atia tungĩthie ku. Ni twauga ni mubango wa thirikari kuona mwana wothe akorwo agithoma na tondu kwina mathina maingi muno ri reke marumirire thirikari ina uhoti wa kuumuna ati ciana ciothe ni ciathie thukuru. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.